na me say kan biem say me so ye mbapa mpa wo mba wiase a untimi nguma wale wow so ye mbapa a wo me ba wiase a untimi nguma wale da so ye maame a wo me ba wiase a untimi nguma wale da because obia ne suman a edinachi obia ne ba bi okwa na ne de ne age nti wo ene ebi awale a te ho agu no ebi abapa ana maame enegu awale a te ho abusia ene eye dasronko ene eye anigsem ene eye anigye da adeta adwenpahene mabetena ha manim yesede na mani age aborosu ya wa ne tua oba ahofe oba de ho wiase ne ho ofe so no ba bia wo wiase no ona da machi BeckyTv me maame wati ase ene ye meyere awoda nyankopon otwede ampo boss ro bo asase na nanom a omutaye chi e wa asase so abọ meyere ho ban ama afe akọ apro abeto meyere de a na sabio eye sabio ni gsm ani aseda ene esede ma obi bia because me ametena ase na mehwe abrabom ye kan oba otai be ma chi a meyere number 1 tenye pa wo ba ade abaya ne se kan hirasem egu meyere abrabo so we se meyere happy birthday so at ase BeckyTv abon ho modern asha adwenepahene so ene ne maso atma no aduane ama sabi adwenepahene da bia atimi kọ adwuma enya ahoden esan betena ase ebeye nioma ema musumo ni gede a ene ya asedan kuto ena mdema meyere na mnehua me ka akira meyere ase mama ka akira meyere ama mansa nyina atene se ye ka oba sabio ye wale no oba bema wale no won krata so wale no wamamlemu a meyere baako na me adwenpahene da bia me ka se mebo meyere chi dom mejina meyere chi kosi se sabio wiase eba wiye because me hwe abrabo aye bo na the way meyere oba sabio otimi krokro bema wonti ase na meyere approve akire me se awale ayekọ awale aye wale bema no enye age ne de wale enye mfie ne de wale bema but eya adwene ene ntobo ase ne de sisa bema da bi adwenpan na me kasa me stubborn pa because I can't stubborn a me ne nyina me na me number 1 ai na me stubborn pa but me hwa meyere ni age kita meyere ene abotre bi e wo meyirim ene ne wa bi asabio meyere qualifier so de be wale a meyere number 1 meyere asesa me bebre wasesa me afi no ma bebre ho ama nne no sabio matimi de me sase me bu aka se adwenpan ne me da an my de ne mada nti na ya ni gsm because me trans na me hwa meyere ni mu a to de na sabio meyere ne me mada na me hwa sabio meyere ne me ma ni mu am akonyankopon wa hira me pa nyame obo soro bo asase na no my de ato mu nhira nso no ayede ama bia de aso me so nti da bia me ka se wo ya bema na so kofo oba hwe oba na akwakofa no no enye oba be keke because social media so me hwe de we a sabio enioma bi ekọ nipa bonefo bi epra ne ye senka sabio begu eye me mawale a mete ho a na me hwe kwan a me yere fa aso a me yere timi gira machi me yere timi etimi bo machi dom me yere etimi de no support a time machi a ehwo na me no say yes me yere ye oba sabio wale no oba bi o wa sabi bema aye mema yesisuyi obi okopo timi na danfo kwa abonten ekodi nkomo efa ma ho ekodi nkomo so atese eba efie a na bi na danfo na fa akire mpo abepini akire ne yere no ema bebre etie sa anyoma no ema awale omote ho awale papa omote ho no ema awale na de ekolapse awale na de egu ene me ka akire se sa wo ye oba hwe de wa BeckyTv watimi ani adwenepan ne atena emra tintin ha shepo nipa akom enioma sabio nipa akom ewa abrabom kwanya ye fa so ehia ene mra sabio ye wo mu ya mpempenso a ba bedura na ese sabio nipa woti wiase a ese ohunu nipa ono ne de enante enye oba bia keke ne wale no ene nye be ma bia so keke ne de ne wale no metena se hwe de we a social media nyoma ekokoso a manfo aye na me yere etimbo machidom mesoso mesumi ebo me yere chidom a na da bia ne ba social media ye nim yese de nko a ene nye media so kwa na yese media kwa de enya hwe wo so obe sabio odo waso ebete sabio ya punachi etie nkomo ye di wo fie ahwe de we ayesere wo fie ahwe de we asabia ne ye ma edim bi pragro me ne me yire dim pragro ye koba wanga san sabio koba da wale o koba de ebe da wale da bia mkasa abrochira ha so ye be ma na betena na benye osundua wo ye be ma wanga san han dan na tua dan ka sele be ya oba bebu because be ma wo te abrochira wo handan o ma ne yire depend wo aban so no da bia no ba ne de buo no koma aban no eja be ma no nti wo ye be ma sua se
sa o man Ghana mu na wote a e ka wanga so na be ya adwuma e da hwa wo yere ne o ma nso o te abrochira a na se bi oba na se adwuma abu ha na betima nya adwuma ye dia e se wo so timi do na asifom se wo so ye adwuma ahwo yere ne o ma e ba ne sa na efie na mutim no mema na se bi o be wo ma ba wiase nyina no enkra no o be fa wo susuban ama mo so kwa wale a o mo so beto akwa ye ade na papa no o patise ye na wo de kire enkra no na me ka asem bi e da kire me yere ba bia me yere obi a no Nyankopon wo nhira no onto no kwandem na se de wanya me ho abotre efri emra ehia up to now no onto koso no nya sa abotre na se bi me adwempan da bia me ka se me was surprised the brebe a se bi e da kwan mu a me do ba be ma me yere so hunu sa wale no baaye no se bi o wa ma wale fon awale no baaye na se bi o nipa bonefo bi se bi obi mu hye ono ankasa ne ntomam mo ba bonten pese se bi komu go ono ankasa na wale no omo ankasa no se bi o da cho mbe frele e wo me yere nim nipa bonfo bi a omo hye me yere ankasa ntomam hye me ntomam ba bonten sa pese komu go me yere wale no da chi bia no omo nkwasa mbe frele o me yere nim no mo frele wie dada because ewiase enye se bi o obi mpo a owo ba ewiase no na so mpa oyi a osunu kwasa openiye obi a wono nante a nipa nse bi adwene kita ne nye no ompe oyi a osunu kwasa oyi de so osupeniye sua bibi e wo wiase se oye oba na so wale a mo wale sem enka fie oye bema na wale mo wale sem enka fie because yete social media so ke pretend ya se nipa bebre e ba social media so ne obati se we ya wale agu e kira se we ya wale agu no e se bi enafo boni yo enya wale fo ni mienu o enafo boni ni afutuo bi a omo angasa ntimi antena ase ento omofo mo do mo re ekwoche nipa mu e wa abonten no eno na ye de enegu o ma wale nti na adwempan ni ejina BeckyTv so ejina adwempan TV so abo eye Becky abaso se me yire ye oba bi a odwene wokunu eyefunu me yire ye oba bi a odwene ne mayefunu me yire ye oba bi a odwene sabio ekwan a okunu betan ye adwuma abo one ne ma ho ban nti me yire wonti abontefo asem me yire so ye nipa bi a won pɛ na fofo se ka me yire eye obi a wo pɛ na fosem a ebia samne kana wale ensoye up to now but wo ye oba na so pɛ na fosem a tienie pa enamfosam ya ade a egufie wo wale wi a sane wo oba no mpesa be man ba kwakwa enamfosam basa no wo oba so ti wo free enamfosam because adamfo bi wo ho a okunu bona konhoma 10 cedi ebia so okunu bo akoma 20 cedi ba wo die 20 no eye wadamfo na wo ka kire ne ya ntabe ne ya amasa bi wale na wo tem no be hye ka cho so no okunu bona akoma 50 cedi ntabe wo se na me kunu kran adentina se bi o me kunu ebo mma ko homa sei na madamfo empo a menim se me kunu wo skase ne wono no kunu no okunu bora ko homa haya dan me na akoye ntokwasem e wo ho ena ayo ba so se bi o eba ne se bi o empa so agoro a memfa ka me kunu eba ne empa so agoro a sa de ne de da bia mebo me yira ba so e de e wo ho because oba so ne be mate na se da bia no odo ho ka me be ma no odo ho ka me be ma na se bia ma be ma no o ya ade mpo wa bonten a wontumi nyai otumi ye de enyai ma be ma adwane ni sa ma adwane di e won paso krokro be ma asem mposi wo fie mpo a wo ba no home so na hunu se sabio o yo ba tete awale na sabio na ma bi wale no am wa botre wo emema ho no mema so nya abo sa abotre no e de wale ma no eno na na ema ene sabio adwenpan ne BeckyTv awale abesi samre na me se ka biem se me so ye mbapa mpo a wo mba wiase a untimi nguma wale so ye mbapa a wo me ba wiase a untimi nguma wale da so ye maame a wo me ba wiase untimi nguma wale da because obia ne suma a e de edinachi obia ne ba bi okwa na ne ye de na ne eje nti wo ene ebia wale a ote ho agu no ebia papa ana maame enegu awale ate ho awale ate ho agu no ebia wonua bi ena ye de enegu awale a ote ho ebia wadanfo bi ne gu awale a ote ho ba nipa no begu awale no busan se ono no se bi na setrem te sei yesi se bi okwatere kwaso mantuma afra ye de tienidin nipa na ono epeso begu awale no awale a ote ho akoye enkoye enintena na nibere wo de no obi timi hu ebaba wiase ema se bi ne ba no konya awale pa ema nipa na sa tan ne ba nti sa ni ma we se nyina no ekoso wiase pa ti de be meka cho se wo ye oba na awale a kwaya kunu hia so efa aso ese ope a wo de odo ehia no fa sa odo no edo kunu se bi ukunu mpofo wachi ana se bi enema boni bi nko eba ma se bi atamfo animu na twu kunu tena ase na ma be ma no ehunu se ade no ye no anya de be ma ne benu no ho a sa de be ma no onye de onko ho biem abrochire ati ni pa ebra wale agu
ni nyina ye say misunderstanding sikasem yefa we ntoa yefa we say nyesei na sabi omo do mo nsam ekoma sabi abonte sofo nipa na do wase wakoma no nipa no ono no sabi o na wale sem na tisai wa wale anaso wale empena twe na oten wona tisai nipa no otimi tiska ebo akonhoma ntimi adwempa meto yi sabi wotimu akonhoma e o wiase a wotimu mekama wale sem da bi agi obi ono bo akonhoma na akonhoma krompo na wo bo no me hwe nipa akora wo ye yes sabi o wiase sua nipa a otimi ye de eya ade bi a oso betua ebe boa tina de eya baso de na me de ma meyere because to da na sem trans na me hwe de wi a meyere esitie e fa tete me ma e fa de me so na me so so me welcome meyere de meyere so a na se eya ni je sem nko a ntabusa ene de eya meyere awoda kese pa so ate ase Becky TV me maame oba so kon no oba ya mfra nim enya fom wate ase oba ya mfra nim nya de enya fom the whole wiase meyere nkwa na mfra nim nya fom so wate baabi na se bia nim se wo be kasa adwempan ne ese ya fa na yere nim nya fom nti wo be kan bia me hwe wo angasa na wo mu hasa haban wate ase wo yeti ase wo nti bia se wo be kasa asem ne dia na hwe na wo yeti ase wo dia wo angasa kra no na mabo gala we deda ntabusa ene wo baso a eno aso be share video no make afo tap send edama wate ase video ebetwa agu nyina no eya aboa afo maso ya sene a opese we de ada pe owi ase bia no se owo mo side nko ada kwa obenya bi kama Becky TV maame yeme boss ro boss ase won hira wo odo na wo edema aya adwenepahen tokoso na nya saa odo no efa ma adwenepahen na atamfo asabio nkomo pe yen se atamfo asabio nkomo mpe yiedie atamfo akomunim se yebeda osole ne atese Becky TV na adwenepahen TV agyae no ebeko mu tiri so akoma pampa so peace out Odo, mi kokro ma ba o. Namba to ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na me ye ne dey. Tuna fi na send there. E kwa ba tu na me ti. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ti ko ska extra. Ma me sraw. Me kan fo tap send amount. So you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so a mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba adwempahene adwempahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe nko da wo benya €5 free before the some party for some can tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the man download the sea at Tina and Pacho, not relaxing. No one's Pio Quabonte. Me Quabonte. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and Kuma. And that dear tap Polar Mountain was at the Camphor, but we are mobile. Was it would normal bank card, ultimately register SMS coffee. Asem de, ataje, yatide, to tap a bar, I'm a here for, say a Sunday can call Ghana. Now, wait, no so a come, you dear mamma. Miss Snow, make a farmer, also when you are and you made all your bad power and tentum to Miss Promo code the book. I know €5 free. I know more Canada, soon US, and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Auntie, is in from you. Hello, Auntie, more we Pino. And the TV unit no. Na few painting no so. Hey, and your company near come and ask for enterprise na. And who pictures was na mama. Okay, mama. Hey, wow. I didn't ever say. I could me feel look come and ask for enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. Na Mr. Dear, neither na was that's an ask for enterprise. I don't go in if you paint in the other man. He until see me shira. Where the woman ask for enterprise. Why me fear they come apart. Me come sister. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedrew how on. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I made them poor call pet them. Sa, I have for Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I made them show me in a hair chair. Why?
Hey, sister. Yeah, me come with POP in the way. Ah, sister, so to. Me say me pump up. And that's boy enterprise, sister. Me so POP in the party. My sister, T, what the POP no share and a POP with POP in and on my end. TV set no so. TV set no so. Now kitchen no so. Kitchen no so. Sister. Hey, no my if you want to be. And that's boy enterprise. Usifie na person me POP ma wa. And that's boy enterprise we POP amount. Almost a TV unit account. Almost a 2 your house in and now boy best your kitchen amount. And now boy assign I do windows assign share with them glass in the window no come yeah sister. Well to type open. Normal estimate now. Omo to 70%. Hey, yeah, so can you with the number the good screen so a check. Omo number ne guso etwa guru nti mesra Anasbo enterprise and once obechira omo say AdwenepaheneTv na say Becky POPs di omo ya POPs looking con POP looking con na ni ade de Anasbo enterprise o charge wi a ono an kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Na omo sa no afo na go PO ami hwe ni POPs we na sister mesra wo dan na wusi no Mr. Onye mistake for come and ask for enterprise. Baby, show kitchen, TV set, BBA, wow, POPs, large system, ni BBA. Almost after glass. Now windows will be effect. Sister, Anasbo enterprise there, Mr. Omo King Kong. Dream can me baby catch on. Mr. Mama yana na from the offer a dima review. AdwenepaheneTv BeckyTv when your discount come. Oh, Anasbo enterprise. Omo King Kong. Sister, not go over me say. Bra come ba wo. Asema to me. Me say me busuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu and say one for company papa company na go for sister ade want Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses come na esa ko pass aboso amawo enati omo be border anu so a omo free estimate and omo dan so omo boss e ma wo say kimwa omo yusu nade sister and omo say yusu nua enua no omo say shen aduro man say pika empro enkan po roma empro nya hwe na wo cha brochire na wo kofa carpenter ni bi o hye enkwan chen ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesraw uduru akra say pe uko e kan se pokua se Amamole Canada Junction. Akrapokuase ya. Amamole Canada Junction. Uduru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister. Ometuka akoye free estimate da man. Obi ate aburuchire. Na kofa carpenter na o search sister mesra me kanfo da man. Nti we den ha nkora. E wo so agboka enya hwe. But Destiny e beje wonkwa. Destiny e be ma bibi ato. Wo kwa wo se opese obuje estimator wo beto. Nti dine e AdwenepaheneTv na se BeckyTv. Wo bo se di we kire mo sister. O meto mo ase ahwo kama. Na obi a wo tia buruchire aboka asi da. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more dash. Sister, make can for the amount. Yes, number. Number and a good screen. So, email address on a good screen. So, a treguno. So, I test on my board down. So, I'm 30 years warranty. 30 years, 30 years, we will now wait until how much. Sister, Mr. On board down. So, my own a checula. One to fire more than Crumpuna or down better. And on down some boss and so try not to tell. On board down so much. Omo down so omo be show abrochire Destiny na tidin omo be show abrochire to omo down so wo dem ayefo enya tata to makanfo da ma nti we dem srew obetumi no ankasa akonete straight abusuafo bi ani for one na bi ani sa pepe nti mekanfo ayede edama to we pa de for omo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no nti sister abusua Destiny Roofing Sheet and Trusses omo ba magana fo Adwempahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo